mwiri wa kinya Lang'ata ni tuli achapo ili andu mahoyagira ndagika ya mwisho mageka mahoya ma mwisho. From there mwiri ubatie gutindikwo nene mwiri nginyagia murango-ini wa cremation room. Kuma hau murango-ini the county workers makoya tukawingiria furnace. Thiini wa furnace mundu ucio aigagirio na ithanduku is prepared o uria thia guthikwo ona cremation abatie ukorwo ari prepared like that. Now according to Ministry of Health, it is unhygienic kurehe mwiri utai na ithanduku. So due to that no nginyagia mwiri ukorwo ri ithanduku. Twekira thiini wa furnace no nginyagia herutire mundu umwe wa gwakia mundu umwe wa family akia atutigire machoka matutigire mwiri ucio tondu after gwakia ni mabatie guthie matibatie kuetera tondu ugutumira mathaa matandatu mugwanja manana hau and I think machino mathaa maingi muno andu maikarite o hau. So ibatie andu magwatia mona mwaki na wa kana mathie thiini wa riko ritu ni tuli thitima no thitima ni ya guthiururukia mota nigetha mota iyo ikirieti ruhuho rwa kuhuhiriria mwaki wa gucina mundu. So riko tutumagira maguta dithuru thiini wa mundu mwe dithuru litata 40 ni njaga gucina mundu. Ni hari tu small factors although tito factor ungehota kunote we mundu wa kawaida no thiini wa mwiri ucio kuma kuria umire moshari maybe ni uthondeketwo muno wina a lot of cold wina heho nyingi muno koguo mwiri ucio ikanyita mwaki no nginyagia wikare gukira uria utai na heho teyo. So coldness ni factor imwe imataga thiini wa gucina mundu. Ya keri ni hari the size of the body gutie mundu uria munini uria munene mangitake the same time abana kindu kagikaraga muno gigikahea ni mahuri ri is more like a rubber. So mathia makinyihaga up to the last minute nginya magathira biu gutie kindu itaheaga okorwo ni makwenda muu mabatie ku collect muu wao muthenya uyu ngisete moshari not Lang'ata. Ithuĩ tuongania tumahindi twa tunini turatigarire kindu ta quarter of a kilo ama no of a kilo ama something even less than a kilo. Site mocha ine tuli gathei tugathie tugathea mwiri ucio tukama pakira. So mabatie uka collect that ash muthenya uyu ungi andu no marathie makiongagirikaga uhoro wa gucina. To me ngatu andu ni marathie makiethaga undu ucio but kahora muno no gucina thiini wa mweri umwe tukucinaga andu ta 5 rijia 5 nginya 10. So hari mwaka mugima tucinaga andu ta 60 roughly 60 hau.